tu mau tu pe ne ya tu ia na la vima e o i fa la amen o le lau le sua fa le tu le tama le tu le alo le tu le mampoia amen o le manatu o tu o le lau mai fa pea na o le tua e mawai malo na o le tua e mawai malo se matua fifidia o la mo mai mta pe fa alona fa yupu e ono fa pea no fa tawina au le popole o toi se mea e tasi a ia fa ino atu o to mana o i mea malava i le tua i le tatalo ma le fa atoma a toa ma le fa fitai fa yasi mio tato matua ia e tau pue mai pea tato fa nau ia fa taua pea le tato matua o le kalesia le Filipi o se kalesia na fatuina e Paulo ilana malanga lona lua fa missionary na lato fatuina i le kalesia le lato manisio tina e fa pea o le nuulia po le kalesia le Filipi e tu to tono Makitonia le sahabu ye ni malanga fa missionary le apostolo Paulo o le yayo Paulo to tono le fa pui i Roma na ia maua ai fa matalanga e wina i le fa vitau le o tu tono le kalesia o le mafu anga leo le tusi le nei a Filipi o se toi fa malo si awale apostolo i le kalesia ona o le nau o le apostolo i nei tu maule kalesia i le lelei ma ia tu maule fa tutua ia Yesu Kristo o le tusi e pei o le sa tatou faitauina o lo au mai ai e le tusi tala la ngona o le tangata ua moni lona tu mau i le tua. Wea mauti noa na manu malo, ona lona loto i le tua. Malona tali tonu ina o Yesu Keriso, malona faa o le tanga. Ele tau fisiningia fui, le soifuanga sa ola i apostolo leo Paulo. Sa fai le sa taulo Keriso, mafini o le ne tangata. Aole na vea ma apostolo. Aina ua wala awina loa Paulo e fai ma apostolo. Sa te lelo na ona. Sa te le taua o le apostolo. I le tala ino o le tala lelei Yesu Keriso. Ma so ai, ma o ai le tala lelei inu ese. O le whawhitau ni le tuputono le kalesia. E le roto tasi tinae ta ia le kalesia. Peo tato whaitau atu le awhiong pa ia le tua le netaia. I tinae ta ua mai le mta upue e wha. O e o tia ma sune tui. O tinae e wha pea ta ia le kalesia. E ala e whai mai Paulo. Ia o rua tasilo o rua manatu i le tua. Tasi le whawhita uli. E whaia ina popo ai, ma le ma popo ai e kalesia. E a mata mai maunga manuia o lu. E kalesia ma aina. Ia al whawhita uli leo lo tupu tono o Filipi. Leo lo mafua ai o na avele le tusine nei. Ale apostolo Paulo i Filipi. Amen. Aleluia. Asise na tatou fa mua o le a e fua o le tatou faima. O lona wima o e mau o tangata nu moni o le langi. O le ala lea e tatau ai a te tatou o na tatou whaia ma wha o ala o le langi to tonu o le kalesia. A wafen me tatou matua, le tatou autu, na o le atua e mawai malo.
E mawhai o na whaatea. O le atua o manu malo. O le atua o manuia. O le atua o mea o malama. Awa o lo whau masoloi. Le tele o tari o tātou mana onga I lona nofo ari. Al whaawhitau. Tātou tele o sa ili atu ia te ia. Awa foi o lo sa ili pea I le lalolangi. Pai mai ne whai upo e suruma le iwa. O le pata upo e tolu. O le mea la tau te vivi I ai. O le mea e maasiasi ai lea. E loto I mea ale lalolangi. A tātou loto ngatasi le whaatinoina. O le ngā ruenga le atua o lona winga. A tātou le loto ngatasi le whaatinoina o le ngā ruenga le atua. O lona winga. O tātou wofu I le tūwha ia ina. A tātou whemui mui ai. O tātou wofu I le tū e le manuia. A tātou whemisa ai o tātou vivi I mea e maasi asi ai. A tātou whefuli tua ai o lona winga o tātou toe loto I mea ane rarolangi. Ai me mai foi upo e whaama le lima. Ia o tō oli I le atua a wae le au noa o te toe whai atu ia o tō oli. Ia I roana o tō wanga malu e tangata o malava. Ua lata mai leri. O ala nai mafua ai o na tātou wae malo o tātou whainga. O ala nai tātou te malo mai ai tau whainga le aria le lalolanga. Ai whai mai tātou matua. Aua ne popole o tō I se mea tasi. A ia whaero atu o tō manao I le atua I mea o malava. I le tatalo. Ma le whaatonga a toa ma le whaafitai. O I whai kule o whai nei ma tātou matua. O se whaamarusi au le apostolo Paulo I le ekalesia. I Filipi. O wane o tātou peio taima. Tangata le ekalesia I Filipi. Le roto ngatasi. A wae le manuia ai. Alo tātou toa anga tātou te ngā lulue whātasi. Toa anga I te talo. Momoli o tātou mana onga I le atua. Ma whawhetaia le atua. E ala I mele leiwa I e whaia mo tātou. I le tau whisiri ngia lo tātou manu malo. O le whiawo I le mo tātou I le tai au. E tātou sa ine malo I le atua. E maua ai manuia I tele. Maole a tātou me mawhai o no tuwhi tau whao. Le manuia o le tua. A wawhai mai le mai upo e fitu. O le manuia foi mai le tua. O lo o siri lava I mea uma e manatu ia. Le tātou e kālesi. O le upu wa malosi a Paulo le kālesia. Ma le upu wa malosi a Paulo ia evotia masunetui ia tasi lo la manatu I le li e manao mia lo tātou sa'i ili I le tua. E ala I le tatalo le whaatonga atoa ma le whaafitai. O Yesu na fio mai e ta pena whaafafine to anga le ala au waso tātou wala I mara. Na o ai nunga o le sātauro. Sa ia o foina atoa lona ola. E sui ai tātou tangata le atoto. A tani mai le tua I o tātou manao. E sa saa atoa mai. Lona manuia o I tātou. Ai whi mai tātou matua. Aua nei popole o tōu I se mea I kasi. A ia whailo atu o tō manao I mea umalava I le atua, I le tatalo, ma le whaatonga, a toa ma le whaafita. Ona Yesu. Amen. Yo wairo ngā tō tamasa si Yesu.
mātou te talo le ni tai au. Au mai alo wa ngai. E momoli ai na fe au ona manuia lea. Ona e malo leo mātou wha moe moenga. Awa, a mātou wha moe moe a te oi. Ona tini lea o la mātou sāwani. Mātou te talo le nei tai au. La upu fola fola sala waina le nei tai au. Ia alu mare mana la upu fola fola le tu. Ia ulu mata folau i fina ngalo maloto. Le taua mare boni o la wafi mo pai. E peyo na mātou la waina le nei tai au. Mātou te talo whamnuia oe le tua i a te mātou. Ono o Yesu. Amen.